suratul fatiha timore fi udditugol alqur'anare nden no jante e maggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yo Allah ke barki bismillahirrahmanirrahim. Fadluha moƴƴere ngol cortewol innetegol fatiha ɓural maggol o moƴƴere koni kon e fatiha. Rawal imam ahmad fil musnad. Imam ahmad no filli ka deftere makko musnad anna ubayyu bun ka'b wondema o sahabajonteɗo ubayyu bun ka'b qara'a ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam ummal qur'an. Nyande go warno dari hore ne laɗo jangi fatiha innete ummul qur'an nene alqur'anare ɓay o jangi fatiha on kanko ubayyu bun ka'b hore ne laɗo ha o lanni fa qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo o maaki wallazi nafsi biyadihi mi wondiri on mo wonki an kin woni e jungo mum ɗum ko Allah ma unzila fi tawrat tippinaka ka nder tawret wala fil injil tippinaka kadi ka linjila wala fi zabur tippinaka kadi ka zabur daoud wala fil furqan tippinaka kadi e nder alqur'anare nden misluha sifangol cortewol innetegol fatiha o inni hiya sab'ul masani ko fatiha woni ayeji jeeɗiɗi filliteteɗe ɗen e julde mo kala eɓen janga e fatiha laabi sappo e jeeɗɗi ñande o ñande si a juula e waktuji ma ɗin joyi par ce que darde ɓe ko ma janga fatiha ko ɗum ɓe ko kangol innete sab'ul masani ko woni sabu ako ko jeeɗiɗi ko woni masani koko fillitete ko ɗoni sab'ul masani wo ko fatiha woni ayiji jeeɗɗi filliteteɗe ɗen e julde wal qur'anul azim allazi utitu e alqur'anare nde okka nden kanko ndela bismillah en fuɗɗori inde Allah jangugol nde simore arrahman yurminayɗo julɗo e kefeero ka aduna arrahim yurminayɗo julɗo tun kala hara alhamdu yettore nden lillahi wodani Allah rabbil alamin jeyɗo windere nde arrahman yurminayɗo julɗo e kefeero ka aduna arrahim yurminayɗo julɗo tun kala hara malik jeyde tawi ko maliki ɗon ko lan maliki jeyɗo yawmi din ñalande joddi kuuɗe iyaka ko antum na'budu men rewata wa iyaka ko antum nasta'inu men ɗaɓɓirta ballal ihdina fewnu men assirata e laawol almustaqima fewngol ngol sirata alladina laawol ɓen an amta ɓe neminɗa alayhim e dow muɗum gayril maghdubi alayhim hara wona ɓen ɓe tikkere ma nde woni e dow muɗum ɗum homɓe woni tikkere makko nde woni ɗum ko alyahud wala dallina wona majjuɓe ɓen kadi ɗum ko annasara dallu ɓe majji an shari'atil qudsiya ɓe majji sari'a laaɓuɗo on ɓay ɓe majji fasta haqqu ɓe jojji alhadaba tikkere Allah nde wallanati e kuddindin al abadiya ha pooma bismillahirrahmanirrahim suratul baqara simore fi naggerewe no jante e maggol bismillahirrahmanirrahim yo Allah ko barke bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ko Allah tun andi ko muuyi e ɗe karfe makko ɗo tan zalikal kitabu nde deftere teddunde la rayba sikke ala fihi e mayre hudan ko nde peewa lil muttaqina fi huloɓe Allah ɓe ko wonɓe non woni ɓen huloɓe Allah alladhina ko ɓen woni ɓen yu'minuna gomɗinayɓe bil ghaybi ko wirni ko ɓe yi'ali Allah mais yaray ɓe huuli Allah no woodi ɓe yi'ali malayka ɓe huuli malayka no woodi ɓe yi'ali yiite ɓe yi'ali aljanna ko ɗoni gomɗingol ko yi'ali alladhina ɓen woni ɓen yu'minuna gomɗinayɓe bil ghaybi ko wirni ko wa yuqimuna salata ɓe ñinna kadi julde nde wa mimma razaqnahum ɓe yoga konko men arsikiɓe kadi e jawle yunfikuna hiɓe sakko hiɓe itta sakko walladina e ɓen yu'minuna gomɗinayɓe bima nden alqur'anare unzila tippinande ilayka faade maɗa yo annabijo wama e ɗeya defte unzila tippinanoɗe min qablika ado maɗa ɗum ko tawrata e linjil e zabur wa bil akhirati fi immital ngal kala hara hum kamɓe yoɓino koɓe fellituɓe yanana ɗum ko goonga ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴiɗo ala hudan ɓe woni e dow peewal min rabbihim immorde ka joomi maɓɓe wa ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴiɗo humul muflihun ko ɓe woni maloyteɓe allahumma jalna ma'ahum inna alladhina no ɓeya noon kafaru yedduɓe sawa'un no fota alayhim e dow maɓɓe a anzartahum si a waajikeɓe am lam tunzirhum ma a waajakiɓe la yu'minun ɓe gomɗinta ko ko addanɗaɓe yo nula khatamallahu Allah noti ala qulubihim ka dow ɓerɗe maɓɓe wa ala sam'ihim ɓe ka dow nanɗe maɓɓe wa ala absarihim ɓe ka dow gite maɓɓe ghishawatun cuddu majjere walahum no wodani ɓe kadi adabun lette azimum mawnu wa minan nasi no woodi e yimɓe ɓe man yaqulu ɓemɓe no wi amanna billahi men gomɗini Allah wa bil yawmil akhiri men gomɗini kadi ñalande sakkitinde nde wa ma hum hara noon ɓe wonali bi mu'mini gomɗinɓe ka haqi baydawi inni ɓeɗo haza huwa al ismu salih al muzabzab bayna al ismain ɓeɗo woni hara alaɗa wa humul lazina amanu bi afwahim ko ɓe woni gomɗinɓe ka kundule wa lam tu'min qulubum kono hari ɓerɗe ɗen gomɗina yukhadi'una allaha hiɓe janfo dina Allah kan walladina hiɓe janfo kadi ɓen
ben amanu gomni wama yakhdawuna kono non be ala e jamfaade illa anfusahum sona hoore ma wama yashurun kono be so a andude ko hoore mabbe be woni jamfaade fi qulubihim no ka nder berde mabbe maradun nyaw sikke fazadahumullahu alla beydani be marada nyaw sikke walahum no wodani be kadi adhabun lette alimu musude bima kanu sabu ko be latino kon yakdhibun hibe fe wa idha qila lahum sibi anama kadi la tufsidu wata bonnir ged fil ardi kaledi galu be inna ma nahnu ande no menen muslihuna ko men moƴƴiniray ɓe ndi dewal joma dali ala nane famon innahum no kamɓe humul mufsiduna kamɓe tigi woni bonnoɓe ɓen walakin kono noon la yashurun ɓe so a andude ko kamɓe woni bonnoɓe wa idha qila lahum si ɓe wiyanama aminu gomɗine kama amana nnasu wano yimɓe ɓen gomɗiniri noon honɗum woni ɓe yimɓe ɗo sahabaɓe nulaɗo ɓe galu ɓe inna a nu'minu emen gomɗinay kama amana sufaha wano ɓen komoɓe gomɗiniri ɓenni kala hooliɗo wondema mo maayi immitoto on ko komojo ala nane famon innahum no kamɓe humus sufahawu kamɓe tigi woni komoɓe ɓen walakin kono noon la ya'lamun ɓe sowa anda walakin kono la ya'lamuna ɓe anda wa idha laqul lazina sinafiqiɓe ɓen fotti e ɓen amanu gomɗinɓe qaluɓe yeeto gomɗinɓe ɓen amanna menen kadi men gomɗi wa idha khalaw si ɓe ruttitike ila shayatinihim faade ka shaytanuji maɓɓe ɗin ɗum woni ka hooreɓe maɓɓe bomɓe ɓe qaluɓe wiyana ɓen hooreɓe maɓɓe bomɓe inna no menen ma'akum meɗen wondi e mon ka keefiri innama nahnu ande no menen mustahzi'un men jalay tu woni julɓe allahu allah yastahzi'u bihim o yoɓay ɓe jalnori maɓɓe on wa yamudduhum o ɓeydana ɓe kadi fi tuhyanihim ka nder bewre maɓɓe ya'mahun ɓe wembo ulaika alladhina ko ɓe woni ɓen istarawu dalalata suɓiɓe majjere nden bilhuda e di pewanga fama rabihat tonaki tijaratuhum nuraku maɓɓe ngun wama kanu ɓe laataki kadi muhtadina handitiɓe fi mathaluhum misal maɓɓe ka angal nafitorgol wajuji ɗin ka mathali lazino wa'i wano on istawgada naran huɓɓuɗo yiite falamma ada attuma kala yiite ngen jalbini ma hawlahu konko woni sera makko dhahaba allahu allah naɓa bi nurihim annora maɓɓe on wa tarakahum o acca ɓe fi zulumatin e nder ni ɓe keferu la yubsirun hara ɓe yiyata gonga summum ko faaɗu e nanugol gonga bukumum ko mbobiɗuɓe e wowlugol gonga ma ko nafa umyum ko bum e yi'ugol gonga fahum kamɓe la yarji'un ɓe ruttota ko e peewa aw ka sayyibin ma ɗum sifa maɓɓe no wa'i wano duulere minas sama'i wonde ka asama fihi harano e mayre zulumatun niɓe wa ra'adun e digge wa bargum e ma yaj'aluna hiɓe waɗa asabiyahum kolli juuɗe maɓɓe ɗin fi adanihim ka nder budde noppi maɓɓe minas sawaiqi sabu kulol parñete ɗen wajuji ɗin no wa'ani ɓe ko falñetere ɓe wonina hadaral mawti ka rentagol fi mayde walla mo hiiton ko huɓɓindiɗo bil kafirina heferɓe yakadu no ɓado albarku maƴe ɗen yahtafu nde ɗe jiloto absarahum gite maɓɓe ɗe kullama adaa lahum tuma kala jalbani ɓe mashaw ɓe yaha fihi e konko jalbiɗo wa idha ajlama si niɓɓiti alayhim e dow maɓɓe qamu ɓe daro walaw sha allahu si allah no falano la dhahaba o naɓayno bi sam'ihim nanɗe maɓɓe ɗen wa absarihim e gite maɓɓe ɗen inna allaha no allah ala kulli shay'in e dow kala hunde qadirun ko waw ya ayyuhannasu ko onon yo yimɓe ubudu rewe rabbakum joomi mon alladhi on halagakum taguɗo on walladhina o tagi ɓe yakadi min qablikum adinoɓe on la'allakum belajo on on tattagun on hulay allah alladhi on allajo ja'ala lakum waɗanɗo on al arda leydi ndin firasha weƴƴitani wassama o waɗi asama on bina an mahar wa anzala o tippini minas sama en morde ka sama ma an ndiyam fa akhraja o yaltini bihi sabu argol ndiyam ɗam minas samarati noneji dimɗe rizqan lakum ɗum ɗo fof ko arsike fimon onon yimɓe ɓe fala tajalu lillahi awa wotan waɗan allah andadan yeruɓe wa antum mara onon talamuna hiɗon andi o mara yeru wa in kuntum si on laatike fi raybin hiɗon e sikke mimma nazzalna immorde nde alquranare nde men tippini ala abdina e dow jiyaɗo amen on siɗon sikkiti si alqurana ka allah iwri fa'atu awa onon kadi adde bi suratin cortewol gotol min mislihi sifa alquran wadu'u noddon shuhada'akum seedeɓe mon ɓen ko walla on en min dunillahi ko wona allah in kuntum so laatike sadigina goom fa in lam tafalu so on waɗali ɗum walan tafalu on wawatale wadde ɗum fattagunnara awa huule yiite ngen allati ngen wa ɓuudu ha nge huɓɓitirede muɗum annasu ko yimɓe heferɓe wal hijaratu e kaaƴe sanamu u iddat nge kambiranama kadi lil kafirina fi heferɓe ɓen wa bashiri llazina weltinir ɓen amanu gomninɓe wa amilu salihati ɓe golli golleji moƴƴi anna lahum wonde man wodani ɓe jannatin aljanna tajiri harano ila min tahtiya e ley majji al anharu jan kullama rusigu tuma kala ɓe arsika min ha immorde ka aljanna ton min samaratin dimɗe leɗɗe risqan arsike qaaluɓe inna kamɓe natuɓe aljanna ɓen hadha alladhi ko ɗum ɗo tigi rusikna arsikano ɗen min qablu ko wa utu bihi hara hiɓe addana ɓe ɗen dimɗe
mutashabihan no nandi mbaadi kono no seedi daka. walahum hara kadi no wodani ɓe fiha ka nder aljanna azwajun sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe ɓe fiilordu. kala ko innete tundi kamɓe ɓe malda ɗum jurma yaltataka kinema hurul ayniɓe ɓe fiilotako kadi ɓe hartotako kadi innugol harta. kala ko innete tundi ko ɗum woni mutahharatun ko laɓɓinaɓe e honɗum minal gazri wal aza. kala ko innete tundi. wa qala mujahid inni ɗo ɗen on ɗum woni mutahharatun ko laɓɓinaɓe, yani mutahharatun hiɓe laɓɓina minal haydi immorde e ƴiƴam fiilor, wannifa wal adna wannifas e ƴiƴam ɓesugol, wal ha'it e yawgol kabine, wal bawli e bawlugol, wannuham e durma. kala ko innete tundi. wa warada anna nisa adduniya almu'minati yakunna yawma alqiyamati ajmal min alhuril in. ɗiɗo noon piiji ɗo ɗen ko sifa ɗo fo rewɓe gomɗinɓe ɓen ka aduna ɗo si ɓe naati aljanna kamɓe haray hiɓe ɓuri hay ɗon ɗen on degré ɗo fi maɓɓe moƴƴugo. walahum nodan ɓe fiha ka nder aljanna azwajun sonnaɓe mutahharatun laɓɓinaɓe fiilordu, wa humara kamɓe fiha ka nder aljanna khalidun ko lutto. allahumma ja'alna ma. inna allaha no allah la yastahi o accata an yadriba nde o waɗata masalan misal ma ba'udatan yer konko fotata e sonsoliwi fama fawga ha e konko woni sengo dow sonsoliwi e fanɗum. fa amma alladina amma ɓen amanu gomɗinɓe fa ya'lamuna ɓe anday annahu no ngal misal alhaqqu ko ngal gonga min rabbihim e ɓurde ka jomi ma. wa amma alladina amma ɓe anon kafaru yedduɓe fa yaquluna ɓen wi'ay madha arada llah ko ɗum allah fandi bi hadha masalan e ngal ɗo misal yudillu bihi allah no majjinira ngal ɗo misal ko fiyon ɗum o aya ɗo tippi. sababu nuzul oɗo aya lamma dhakara allahu ta'ala az-zubab wal ankabut fi kitabil aziz ko ɓay allah woli fi jongi o woli fi mari jawowal e gara mari jawo. wa daraba lil mushrikin bihil masal o waɗi ngal ɗon misal fi gara mari jawo on fi sirkoɓe ɓen rewayɓe ɓen sanam. o inni ok si goɗɗo no rewde sanamu no hooli no mari ko walla ɗum, si a hoolori sanamu no way wasi mari jawowal innima no mari suudu. iɗandi suudu mari jawo inni inna awhanal buyuti la baytul ankabut. cuuɗi ɗin kaduna ɗo fof ko ɓuuri lo'ude cuuɗi ɗin ko suudu mari jawowal par ce que ko gara woyni tum. joni noon o inni ɓay o waɗingal ɗo misal dahikatil yahud alyahudankoɓe ɓen ɓe jani ɓenni mais ko fiyo noon allah waɗirta misal si tawi o alqur'ana ɓenni ma yushbihu haza kalamullah ɓenni ɗum na haala allah o qur'an min ɗum nanda ya ala allah. wa ma arada bi zicri hadhihi al ashya'i al khasisa ɓenni me ko ɗum allah woliranta fi koye piwoy koye alana na siga cogi e gara mari jawo walle allah noon inni inna allaha no allah la yastahi o accata an yadriba o waɗa e masala misal ma ba'udata yeru ko fotata e sonsotode fama fawga e konko woni sengo dow. fa amma alladina amma ɓen amanu gomɗinɓe fa yalamuna ɓen kan anday annahu no ngal misal alhaqqu ko ngal gonga min rabbi min ɓurre ka jomi maɓɓe. wa amma alladina amma no mbeya kafaru yedduɓe fa yaquluna ɓen kadi inna madha arada allah ko ɗum allah fandi bi hadha masalan e sifa ngal ɗo misal yudillu bihi allah no majjinira ngal ɗo misal kasiran ko ɗuuɗi wa yahdi bi mo fewnira kadi sabu ngal misal kathiran ko ɗuuɗi. wa ma yudillu bihi kono majjinirta ngal ɗo misal illa al fasiqin sona ɓen yaltuɓe doftare alladina ko ɓen woni ɓen yanquduna firda ɓe ahdallahi ahdi allah ndin min mbaadi mithaqihi ɓawo haɓɓede ahdi ni wa yaqta'una ɓe taƴa ma ɗan en ɗan amara llahu bihi ɗan allah yamiri an yusala yo tokke wa yufsiduna ɓe bonnira geddi fil ardi ka leydi ulaika ɓe sifaɓe ɗin sifaji bonɗi ɗo humul khasirun ko ɓe woni hayruɓe ɓe. kayfa takfuruna ko honno yeddirton billahi allah wa kuntum on laatinoke amwatan di e maniyu mayuɗe ka ceeci babiraɓe mon fa ahyakum o wurni on summa refti yumitukum o waray on si balɗe ɗen lanni summa refti yuhyikum o wurnita on kadi fi ñawore nden summa refti ilay ko faade ka makko turjauna ruttede ɗon si on maayi. huwa alladi ko allah woni on halagalakum taganɗo on ma fil ardi konko woni ka leydi jami'an dendaga summa stawa refti o fotodiri ila sama e faade ka sama fa sawwa hunna o fondidiri ɗi saba samawatin jeeɗiɗi kammuli wowa kanko bi kulli shay'in kala hunde alimum ko anda. wa id qala rabbuka janto tuma nde joomi ma dalanno yo nelaɗo lil malaikati malaikaɓe ɓe inni no min jaa'ilum komi waɗowo fil ardi ka leydi ton khalifatan lontoto on woni abul bashar baba ɓandinkeɓe ɓe yakun lahu latanomo kadi zurriyatum ɓiɓɓe yahlufu ba'duhum ba'dan yoga maɓɓe lonto yoga babajo on feƴƴa ɓiɗɗo on ara garnam ba'da garni jamanu ɓawo jama ɓay allah yettike ɗum malaikaɓe gaɗu malaikaɓe ɓe inni mo a taji alu e a waɗay fiha ka leydi to man yufsidu fiha ɓen ɓe no bonnira geddi ka leydi wa yasfiku dima ɓe rufa ƴiƴe toñe ɓe warindira wonano menen noon no sabbihu meɗen subun hino bi hamdika wondude yettugol ma wonu gaddi sulaka meɗen laɓɓinanma kadi dewal ngal qala allah dalaɗi ɓe inni no min alamu miɗo andi ma la ta'lamun konko onon on anda wa allama adama allah andini baba adama al asma'a inɗe piiji ɗin kullaha kala ma summa refti
aradahum o weɓiti piiji ɗin alal malaikate dow malaikaɓe ɓe fagalaw daali ambi'uni yetelam bi asma'i haula inde ɗiɗo piiji in kuntum si tawi on laatike sadiqina kon gonguɓe wondema ko onon handi e lontagol kali gaalu malaikaɓe ɓe innimo subhanaka senade wodanima yo allah la ilma lana gandal alanamen illa ma allamtana siwona yeru konko andinɗamen innaka no an antal alimu an woni anduɗo alhakimu ñeeño daala allah daali ya adamu hey ko an yo adama ambihum awa yeetiɓe bi asma'ihim inde piiji ɗin o yeeti falamma ambahum mbay o yeetike ɓe bi asma'ihim inde piiji ɗin daala allah daalani malaika ɓen alam agullakum mi yeetanoki o inni no min alamu miɗo andi hayba samawati ko wirni konka kammuli wal ardi ka leydi wa alamu miɗo andi kadi ma tubduna konko feññinton ka kundule moɗon wama kuntum ɓe konko laata noon taktumuna heɗon suuɗayno ka miijoji mon wa id qulna janto tumane men daalanno lil malaikati malaika ɓen usjudu awa sujjaneli adama fasajadu ɓe suudi illa iblisa sona iblis aba o sali wastakbara o mawnintini wa kana o laati min alkafirin jeeyaɗo yi wa qulna allah daali men wi ya adamu kan yo adama uskun hoɗu anta an wa zawjuka e sonnajo ma on aljannata ka nder aljanna ga wa kula ñaame min ha immorde ka aljanna ga rahadan e yaajede haythu shi'tuma nokku kala ka faalira ɗo wala tagraba wota on batto ɗon hadihi sajarata ngal ɗo leggal fatakuna sakko laato ɗon mina jalimina jeeyaɓe toñuɓe hoore fa azallahuma cheytane noon sowinsini ɓe an ha gay leggal ngal fa akhrajahuma o yaltini ɓe mimma kana fihi e on nema moɓe laatino e muɗum ka aljanna wa gulna min wiyani ɓe ihbitu awa cippe ka leydi ba'dukum yoga moɗon li ba'din wonande yoga aduwwum ko añidiro yayɗo walakum no wodani on fil ardi ka leydi to mustagarru ñiɓirde wa mata'un e dakmitagol ilahinin ha sa i timmugol laje mon ɗe fatalaqqa adamu baba adama longintini min rabbihi immorde joomi makko kalimatin konguɗi tububuye fataba alayhi allah jaɓanimo tububuye on innahu no kanko wattawabu kanko woni jaɓo tububuye arrahimu yurmeteɗo tubu qulna min wiyani ɓe ihbitu jippe min ha iwon ka janna jami'an on dendaga fa imma ya'tiyannakum sarti si aroyi e moɗon minni immorde ka nga hudan peewal ɗum woni deftere faman tabiya kala jokkoyɗo hudaya peewal angal fala khawfun kulol ala alayhim e dow ɓen ɗon sanga ɓe maaya wala hum ɓe onali kadi yazanuna sunotoɓe fii ko ɓe accirta ko mbawa walladina ɓeya noon kafaru yedduɓe a kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayaji amen ɗen ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji bonɗi ɗo ashabun naari ko ɓe woni yimɓe yiite nge hum kamɓe fiha ka nder yiite khalidun ko luttoɓe allahumma la tajalna ma ya bani israil ko noon yo gueɗal ɓe annabi yaaqub udkuru andite yetto ni'matiya nemaji an allati ɗin an amtuɗi mi nemini alaykum ɓe dow moɗon wa awfu hunne kadi bi ahadi an ɗin ɗum ko gomɗingo uufi min kadi mi hunna bi ahadikum ahadi mon ɗi mi yoɓa on joni moƴƴuni ɗin wa iyaya farhabun hulelammi taw hulu goɗɗo goo husinami o inni ɓe kadi wa aminu gomɗine bima anzaltu nde alqur'anare nde mi tippini musaddiqan hinde gongini lima ma'akum ɗen defte wonɗe ka moɗon wala takunu wota on laato awwala kafirin bihi arano e yeddugol alqur'an wala tastaru wota on sottir bi ayati ayaji an ɗen samanan qalilan coggelel pamarel wota on wattitu ayaji ɗen ka tawrat kala ka yiɗon finelaɗo itton waɗon ɗon goɗɗungo joni noon ɓe itta ɓe ɗum ceernoɓe maɓɓen ko ɓen ɗon ɓe yoɓa ɓe noon mbuuɗi ɓen itta ɗum ko ɗum ɗon woni ɓen ɗon wala tastaru wota on suɓa wota on sottirta on wattitir bi ayati waylugol ayaji an ɗen ka tawrat samanan qalilan coggelel pamarel ɗin mbuuɗi ko ɓe yoɓata on chanza noon ɓe e tawrat o wayyaya fattaɓun hulelamin tun wala talbisul haqqa wota on jillidir gonga tippiɗo on bil batili e fenande nde ɓeydituɗon nden ka tawrat ko ɗum woni wala tu harrifu wota on waylu ma fi tawrat konko woni ka tawrat bil butani e hoore bagamma alladi taftarunahu mo moƴƴinan ɗon hoore mo kala ka ɓe yi finelaɗo ka tawrat ɓe itta ɓe waɗa goɗɗum ngo donc piiji ɗiɗi woni joni ka tawrat ko ɓe acci kon ɗon hara changeaka no tippori noon ɗum ɗon ko gonga e ko ɓe change kon ko ɗum woni wala talbisul haqqa wota on jillidir gonga tippiɗo on bil batili e fenande nde ɓeydutuɗon nden wa taktumul haqqa suuɗon gonga on wantumara onon talamuna ɗon andi ko gonga suuɗuɗo wa aqimu salata ñinne julde nden wa atu zakata itton zakka on warka u juule ma arraki'in wondude e juuloɓe ɓe ata amuruna nasa e onon on yamira yimɓe ɓen nde yewtere ɗo ko on ɓe wona yewtede ɗo yukhatibu llahu ahbar alyahud allah yewta e woni ceernoɓe ɓen ka alyahudi jomiraɓe gande ɓe ka alyahudi fa yaqulu lahum o wiyanaɓe ala sabili tawbih e laawol ŋiñugol ɓe ata amuruna nasa e onon on yamira yimɓe ɓen bilbirri dewal bilbirri moƴƴugol wattan sawna yejjiton anfusakum hoorem onon ronkon moƴƴugol wantumara onon tatluna alkitaba eɗon janga deftere tawrat nden afala taqilu onon on haqqilta wasta'inu wallitore bisabri muññagol wassalati e juulugol wa innaha no
julde nden non la kabiratum pellet ko sattude ko mawnude illa alal khashiin sona e dow hulayɓe Allah si a yi juulugol sattanama hawa an wel ɗum ko al alama wondema hiɗa mari tawfiq sona ɗum juulugol ɗo wawa yowgol nagge ɗagga no satti ha ko Allah tigi ni wa innaha la kabiratun illa ala onni julde nden hinde sattani sina hulayɓe moɓe donc si tawi an ko say juuluɗa wo weltoɗa haray wel si a hewtanima ɗo par ce que sina ɗum juulugol welaafi alladina ko ɓen woni ɓen yazunnuna fellituɓe ɓen annahum wondema no kamɓe mulaqu rabbihim ɓe hawroyay e joomi maɓɓe daroy to yeeso joomi maɓɓe wa annahum no kamɓe ilay ko faade ka makko rajuna ɓe ruttoto ya bani israil kono yo gueɗal ɓe annabi yaqub udkuru andite yetto nimati a nemaji an allati ɗin a namtuɗi mi nemini alaykum e dow moɗon wa anni no min faddaltukum mi ɓurmino babiraɓe mon ɓen alal alamin e dow windere zamanu wattagu hule yawman ñalande la tajisinde duncanoyta nafsum wonki an nafsin gay wonki go shay an gay hunde wala yuqbalu jaɓetake kadi minna immorde wonki bonnukikin shafa'atun tefor wala yukhadu ƴettetake kadi minna immorde wonkikin adlun sottari wala humɓe onali kadi yunsaruna walleteɓe wa id najjaynakum jandotuma nde men danduno on onon bani israil min ali fir'aun immorde fir'auna e yimɓe mum ɓe yasumunakum hiɓe defayno on su al adabi ko ɓuuri bonde e let yudabbihuna hiɓe yamirayno hirsayɓe ɓen yo hirsu abna'akum ɓiɓɓe mon worɓe ɓen wa yastayuna ɓe heddina ko ɓe kurka nisa'akum ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen wa fi dhalikum woni e hirsugol ɓiɓɓe mon worɓe ɓen kurka rewɓe ɓen bala un jarrabuye min rabbikum min murri ka joni moɗon agimum mawno ko fi on ɗum noon ɓe waɗanayno ɗum ɓe hirsayno ɓiɓɓe worɓe ɓen ka bani israil ɓe acca ɓiɓɓe rewɓe ɓen sababu taqtili zukuri min bani israil ma rawahul mufassirun ko woni saabu ɗum ɗo wargol pay koye maɓɓe goroy koye acca deyoy koye ko kurka al mufassiruna firaɓe ɓuran ɓen ko ɓe filli kon anna fir'auna ra'a fi manamihi ka anna naran akbalat min al baytil maqdis ko fir'auna tigi waaliɗani o hoyɗi yiite no iwi palestine wa ahatat bi misra yiite ngen ari encercle égypte fo leydi maɓɓe ni nge encercle leydi ndin fof wa aragat kulla qibtiyin biha yiite ngen naati e nder leydi ni misra ndin kala qibtiyankejo ɗum ko leñol fir'auna ngol si on fotti nge sunni mais siɗa wondi e bani israila takko ma ɗon nge sunnata on walam tata'arrat li bani israil yiite ngen nge atakata bani israilajo mais si an ko a qibtiyankejo oɗo ko bani si on fotti nge sunni an qibta nge acca ɗon bani israil si cuuɗi mon ɗin kadi no hikkodiri nge sunna suudu ma ɗum an qibta nge acca ɗon suudu bani israil fa halahu zalika koyɗon ngol hulɓini fir'auna par ce que kanko tigi hoyi wa sa'alal kuhuna an ru'yahu o nodditi firayɓe koyɗi ɓe o joƴƴini ɓe o hoyɗitiɓe woni firane langol koye faqalu firayɓe koyɗi ɓe ginni ɓay ɓe taskike koyɗolngol ɓenni yuladu fi bani israil hulamun yakunu halakuka wa zawalu mulkika ala yadi ɓenni ɗum ɗo ko firi bobowum gorko wum no jibinede ka bani israil laamu ma ngun e halakuye ma on fof koye jungo on yaa firawna inni ɓeni fa amara fir'aun bi qatli kulli hulamin yuladu fi bani israil ay lanɗo ko noon kala ka o ɗenƴi haray konko o ɗenƴi ɗon fi mum ka leydi ɗon ɗum ɗon o reay o inni kala bobowum gorko wum jibina kon ka bani israil yo hirsi e par ce que ɓe yeytike makko bobowum gorkol no jibinede ka bani israil laamu makko nge hala koye makko on fof koye jungo ko noon tawi ɗon ɗum ko moussa alayhi salam ko ɗum woni wa is najjaynakum jandotuma nde men danduno on onon bani israil min ali fir'auna bone fir'auna yimɓe mum ɓen yasumunakum hiɓe defayno on su al azabi ko ɓuuri bonde let yuzabbihuna hiɓe yamirayno hirsayɓe ɓen yo hirsu abna'akum ɓiɓɓe mon worɓe ɓen wa yastayuna ɓe acca koɓe kurka nisa'akum ɓiɓɓe mon rewɓe ɓen wa fi dhalikum woni e hirsugol ɓiɓɓe mon worɓe ɓen kurka rewɓe ɓen bala un jarrabuye min rabbikum min murre ka jomoɗon agimum mawnuɗo wa id faragna bikumul bahara jantotuma nde men sekanno on maayo ngon onon bani israil fa jeynakum men dandi on yoolagol wa akhrajna men yooli ala firawna yimɓe mum ɓen wantumari onon tanzuruna iɗon daara ko maayo ngon hippodirta e hoore ma wa id wa adna moussa jantotuma nde men awduno e annabi moussa 40 laylatan jemmaji 40 fi jonnugol mo tawrade on summa takhastumul ijla refti jogitiɗon ngaari ndi rewetendi min mbaadi ɓaawo huccitugol makko yaaka fello wantumari onon jalimu on toñi hoore moɗon summa afawna ankum refti men yaafi on min baadi dhalika ɓaawo koko jantaɗo la'allakum bela joni on tashkurun on yetta e nemaji allah ɗi wa id atayna jannatumane men okkuno moussa annabi moussa alkitaba deftere tawreta nden wal furqana ko sendidirde hakkude ko dagi e ko harmi la'allakum bela joni on tata ɗum on fewirayde wa is qala moussa jannatumane annabi moussa makannoli gawmihi yimɓe makko ɓe ya gawmi kono yo yimɓe an innakum no onon zalamtum on toñiri anfusakum wonkiji mon ɗin bittikhadikumul ijla sabu jogitagol moɗon ngaari ndi rewetendi fatubu tuube ruttoɗon ila barikum faade ka taguɗon on faktulu waron anfusakum wonkiji mon ɗi tawi noon gonno woni wargol wonkiji ɗin tuubugol maɓɓe ngol kamɓe ɓaybiri koye ɓe wartini mo kala ƴetti kaafa kono tawi si ɓe fewtodiri hara ɗa andi lammiɗo anduma ɗen wotodiri soppugol ma no sattalla amme allah accitiniwre e maɓɓe
tawi joni a yiyatama on ɗa soppude ɓe soppidirɗon ha o ittinirden o inni ok mayɓe ɓen fo yafama ɓe mayali ɓen kadi yafama ko ɗoni faktulu wari anfusakum wonkiji mon ni zalikum ko waɗugol mon ɗum hayrun lakum ɓuuri on moƴƴande inda barikum ka taguɗon on fataba alaykum o jaɓani on tububuye on innahu no kanko watta wabu kanko ni jaɓo tububuye arrahim yurmeteɗo tubu wa id qultum jando tuma nde wiwno ɗon onon bani israil ya Musa he ko an yo Musa lan nu'mina laka menen men holotako hatta nara allaha ha holla men Allah jaharatan e ken fa akhazatkum nangi on assaigatu ha cango malaika wantumare ɗon onon tanzuruna hiɗon dara ko jippoto e hoore moɗon ɓayɗon ɓe wowli ɗum ɗo Allah accite maɓɓe ha cango malaika hay ɓe ni kamɓe ɓe holotako tanke ɓe yi'ali Allah e ken lamma matu gama Musa yabki ɓay noon Jibril haace maɓɓe fof ɓe maayi Musa immi no wullude hakkude ma wa yadullahi mo torade Allah wa yaqulu himo innude ya rabbi maza aqulu li bani israil wa gad ahlakta khiyarahum onni ɓe mi wondi ɗo e mum ko ɓe ɓuuri moƴƴude hakkude maɓɓe ko ɗum mi yetoyto ɓe luttuɓe to ɓe noon moƴƴuɓe ɗo ko ɓe inni bomɓe faala yiide Allah e ken ɓe hoolo ɓay noon Musa torike ɗon Allah immintini ɓe noon ko ɗum wonde garde yeeso ɗon joni noon honɗum tumma ba'asnakum defti men immintini on min baadi mawtikum ɓaawo maayugol mon laalakum mbera joni on taskuruno yetta e nemaji Allah wa zallalna men ɗowdini alaykum ɓe dow moɗon alhamama duule wa anzalna men tippini alaykum ɓe dow moɗon almanna dembe juuri wassalwa e colli juɗaɗi men inni kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi dagiɗi ma razaknakum koko men arsiki on wa ma zalamuna ɓe toñano men walakin sikoni kanu ɓe ɗatum anfusahum koore maɓɓe yaslimuna ɓe onno toñude wa id qulna jando tumande men daaɗuno udukulu naate hadir ƙaryata nde saare baytul maqdis fa kulu ñaame min aka saare toon hay ko situm nokku kala ka faalira ɗon rakadan e yaajende waɗkulul baba naatiron ka dammugal sujjadan hara ko on naayi wa qulu wi on hitta tum konngol fukkanaygol on junub nahfir lakum men yaafano on khatayakum goopi mon ɗin wa sanazidu meɗen fawi ɓeydangol baraji almusinina moƴƴinayɓe gol fa baddala alladina wattiti ɓen zalamu toñuɓe gawlan konngol hayra alladi hara wonangol konngol qila lahum ngol ɓe wi'anano fa anzalna men tippini ala alladina e dow ɓen zalamu toñuɓe rijisan noneji lette mina samai morre ka sama bima kanu sabu ko ɓe laatno kon yafsuduna ɓe yalta e ɗoftare ɓay ɓe changi konngol ngol Allah yetiɓe nde ɓe naatara ɓe uggini ɓenna kadi Allah yaafo men koko men kamɓe ɓe waɗali ɗum ɓe ari ɓe naatiri ɓawre hiɓe jala ɓay o tippini ko innete kon rijisa noneji le ɗo ɗe si woni rijis ka Qur'an hara e nan lette façon goto tun ko noneji ɓuri ɗum woni ruwiya annahu mata bitta un waddi nawnare raɓayde hakkude maɓɓe ɓay nawnare nden tippike fi mata bitta un fi sa'atin wahidatin minhum sab'una alf guluji capanɗe jeɗɗoma e nder leer goto pe wa kana zalika uqubatan lahum ala ijranim tawi ko ɗum ɗo woni lette ko Allah lettata ɓen kon fi nde bonnere nde ɓe waɗi ɗo ko ɗoni fa baddala alladina wattiti ɓen zalamu toñuɓe qawlan konngol hayra alladi harawnagol konngol qila lahumgol ɓe wiyanano fa anzalna menen kadi men tippini ala alladina e dow ɓen zalamu toñuɓe rijisan noneji lette mina samai morre ka sama bima kanu sabu ko ɓe laatno kon yafsuguna ɓe yalta e ɗoftare wa idis tasqa Musa jantotoma nde ɗaɓɓirno annabi Musa jaram li qawmihi yimɓe makko ɓe faqulna min wiyanimo idrib tappir bi asaka tuggurɗuma ɗum alhajara hayre nde ɓay ɓe ɗon ɗama kamɓe bani Israil ɓe inni Musa men ɗon ɗama awenni Musa Allah o Musa kadi tori Allah ɓayi tori ka Allah inni ok nden fetere wonde yeeso ma ɗon tappirde tuggol ɗum o ta robineji 12 tubbi nombre cuuɗi ɗin ka bani Israil ko cuuɗi 10 o tappi tun robineji 10 udditi fam fajarat ɓulliti min no immorde hayre nden ithnata asharata aynam ɓulli 10 gade alima gomɗi hari andi kullu unasin kala gorol mashrabahum yarirde maɓɓe nde ɓe wiyana kulu ñaame washrabu yare min rizqillah immorde arsiki Allah on wala ta'thau wota on bew non fil ardi ka leydi mufsidina wonon bonnoɓe wa id qultum jantotuma nde wiwno ɗon onon bani Israil ya Musa he ko an yo Musa lan nasbira menen men wawata muññade ala ta'ami wahidin e hoore ñamete goto tun o manna e salwa tun ɓe ɗum ɗon noon kaka aljanna iwata tippo ka hoore leɗɗe ɓe ƴawa ɓe innimo fad'u lana menen torano men rabbaka joomi maɗa yukhriji lana yo yaltinan men mimma tumbitul ardu konko leydi ndin fuɗi min bakliha immorde kappe mayri wa qithaiha e danne mayri wa fumiha e ñebbe mayri wa adasiha e punne mayri wa basaliha e basalle mayri qala Musa inni ɓe atastabdiluna onon on ɗaɓɓay wattitirgol allazi nden hunde huwa adna ɓurde jasude billazi e nden hunde huwa hayrun ɓurde moƴƴude ñamete iwowo ka aljanna no defa fuu no ɓen ɗum e
kappe asugol hara ko yo yangu aso ono wattitiray ɗum oyni ɓe ihibitu awa jippe misran kaca e fa inna lakum no wodani on to masa altum koko tori ɗon wa duribatu waɗa alayhim ɓe dow maɓɓe a zillatu koyeran wal maskanatu e miskinanka wurgol gurdam miskino har haysino mari jam wa ba'u ɓe ruttodi bi khadabin e tikkere min allah iwrude ka allah dhalika ko defi ɓe ɗum bi annahum ko sabuno kamɓe kanu ɓe laatino ke yakfuruna e ɓe yeddayno bi ayatillahi ayaji allah ɗen o yaktuluna e ɓe warayno kadi annabiyina annabaɓe allah men bi hayril haqqi ko alda e gonga dhalika ko waɗi ɗum bima asaw ko sabu ɓe yeddi wa kanu ɓe laati yataduna e ɓe jaggita ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomni ɓe wat inna alladina no ɓen amanu gomniɓe walladina e ɓen haadu alyahudankoɓe wannasara e annasarankoɓe ɓe wassabiina e rewa e ɓe koode ɓe man amana billahi kala gomninɗo allah wal yawmil akhire ñalande sakkitine nden wa amila o golli salihan ko moƴƴi falahum nodani ɓen ɗon ajruhum joddi maɓɓe nden inda rabbihim kalahara joomi maɓɓe wala khawfun kuɗol ala alayhimɓe dow maɓɓe sanga ɓe mayata wala hum ɓen haali kadi yasanuna sunotoɓe fi ko ɓe accirta komba wa id akhadna jando tumande men jogitino mithagakum aadi mon ndin onon bani israil wa rafa'na men ɓanti fawgakum sengo ɗo mon attura fello ngon min inni on kusu ƴette ma ataynakum koko min addani on ka tawrat bi quwwatin e hoore doole waskuru janto ɗon ɗum woni gollitiro ma fi gonko woni ka tawrat la'allakum bela joni on tattaquno hula e allah ɗum mata wallaytum refti huccituɗon min baadi dalika ɓawa koko janta ɗo ko alawla fadlullahi sonano saabu moƴƴere allah nden alaykum e dow moɗon wa rahmatu e yurmede makko nde lakuntum on laatotono minal khasirna jeeyaɓe hayruɓe wala gada alimtum gomɗi on andi alladina fi ɓeya iita daw jaggitinoɓe minkum e moɗon fi sabti ɓe yungoy ka asewere faqulna lahum min wiyani ɓe kunu laate qiradatan baaɗi khasiina woɗɗintinaɗi yurmede allah fa ja'alnaha min waɗi ɗen lette nakalan yagginirɗe lima bayna yadayha fi ɓen ɓe ɗum waɗuno yeeso mum wa ma khalfaha e ɓen aroyeɓe ɓaawo wa maw'izatan e waaju lil muttaqina fiigoloɓe allah ɓe wa id qala moussa jandutumade annabi moussa ma kannoli qawmi yimɓe makko ɓen inna allaha no allah ya'murukum o yamiri on an tasbahu nde hirsoton bagaratan nagge qaalu ɓe innimo a tattakhisuna e a jogitoto men husuwan e jalnori qala o maki a'udhu billahi mi mawlori allah an nakunande mi laatoto minal jahili jeeyaɗo e majji ko fiyon ɗum woni hirsugol ngeɗon nagge ko mawɗo no ka bani israil o mara ɓiɗɗo korona so maayi ara ronatamo joni ko ɓiɗɗo singa makko ronata mo wonde on ɓay on ɗon noon andi ko kanko ronata ben makko mawɗo o hawti jonni o wari mawɗo on telen jemma o ƴetti fure o yahi waɗi dambugal go on ɗon kadi ƴetti fure on pottini ka dambugal mum naɓi iri nokkugo ɓe poɗodiri fure on suka on noon ari mo sonkude on yaltina e warɗo on ben am mawɗo ɓe faala noon piirude ɓay ɓe faalama piirude marɗo hakkille makko oyni tawi en piiri oyni musano ɗo kanko o yewtida e allah may en nemmo yo landi allah ko mbo wari yo feññinani en ko mbo wari o iɗen mari fure ka quartier men ɗo e anda on mbo wari dari ɓe yeeti moussa landi allah inni yeetoɓe yoɓe soodu nagge ɓe hirsa ɓe taƴa ɗengal ngal ma bukkol ngol ɓe tappira fure on o immoto jooɗo ɓe landomo hombo warum o wolana ɓe ko kaari warimo après o maayi ko ɗoni ɗum no joni noon ɓay ɓe satti feere ɓe lando noon ko façon gonɗu e nagge façon gonɗu ha ɓaya allah indi ɓe no faala sattinanede joni accumi sattinana ɓe ɓay si ɓe sooduno nagge o nagge ka ara num ɓe hirsi no probléme waɗayno joni noon ɓay ɓe landi e naggal ngol oyni ok o waɗi description nagge tawi e nder palestine o fof ɓe ɗaɓɓay hay goto mara ngenɗon sina aadejo goto suka goto on ɗon kadi ngenɗon nagge ko ngenɗon tun ben makko accani kono tawi suka on biro makko enimo ok ay nge nagge ɗo andi e gissa goo tawi ngenɗon nagge ben makko ɓay hewti ka maaya daari tawi ko ngeɗo tun nagge o maji so junninge musidalngal no gasa ɓe ñaama ɗo e pay kunkun jandude o yari o yeeti ɓeygu makko inni mi halfinoyi allah nagge konko mi accani ɓiɗɗo men o yahi o accitige turure ni to inni allah mi halfinima nge o accitige o wari o yeeti ɗum biro makko e ɓeygu makko on inni awa pay kunkum ɓay janɗi ɓay o maayi ɓay kunku janɗi biro makko inni mo bemma halfinno nagge o halfini allah fi ko accama ko yaw ƴanta allah o wolanimo ka boygoyle pay kunkun jaɗi o inni hon ɗum ɗum biro makko inni ene ala takun kam abika a wawata a wawdano bemma tawakkal wastawda anta aidan tawakkal wastarid o inni bemma hooli allah halfinimo an kadi hoolo allah yaha ƴanta pay kunkun inni oke o wari o dari ka bemma ko danono o inni allahumma rudda ilayya mastawda'aka abi o inni allah junni tan ko benga halfinno mako o yi nagge ngel no sorto ara e makko ko ngeɗo noon nagge biro makko inni ta yeeyi to nge maru tawi jaka probléme waɗoyay ka bani israil hara solution on ko ngeɗona hara façon nagge ko wola kon fi mum ko an tun joguinge e nder leydi ndi donc si marchandise no ɗaɓɓede e leydi ko an tun mbaɗi marchandise o a ɓeyda e prix o fay kon ko inni oke joni hino nagge ngen on peesa e nge woni kilo yeewi ko nge hawri o poids magge on ko yeru ɗum junno toon mi condi kange
kange première qualité ko ɗum o yeeyidiri ɓe nagge. Wa id qala Musa janotumani annabi Musa ma kannoli gawmi yimɓe makko ɓen inna allaha no allah ya'murukum o yamiri on an tadbahunde hirsoton bagara tan nagge. Gaalu ɓenni a tattakhisuna ya jogitoto men husuwange jalnori. Gaala o maake a'udhu billahi min mawluri allah nakunande mi laatoto minal jahilina jeeyaɗo e majji. Gaalu bani israila en innimo ud'u lana torano men rabbaka joomi maɗa yubayyin lana yo ɓanginani men ma hiya ko ɗum tigi woni ngen nagge. Qala Musa inni ɓe innahu no allah yaqulo daali innaha no ngen bagara tun ko nagge la faari ɗum wona man wala bikrun wona ñale awanum ko feccunge bayna zalika hakkude ɗin ɗon ɗiɗi fafalu koni huwe ma tumaruna ko yamira ɗon. Gaalu ɓennimo kadi udu lana torano men rabbaka joomi maɗa yubayyin lana yo ɓanginani men ma lawnu ha ko ndu woni mbaadi couleur nagge nge. Gaala annabi Musa maki innahu no allah yaqulo daali innaha no ngen bagara tun ko nagge safra u soyɗunge faaƙi ɗum jalbunge lawnu ha none magge on tasurru nasiri no wela ndaroɓe. Gaalu ɓennimo kadi udu lana torano men rabbaka joomi maɗa yubayyin lana yo ɓanginani men ma hiya ko honɗum tigi tigi woni ngen nagge. Innal bagara no na'i ɗin tashaba ko jilɓuɗum alayna e dow amen wa inna no menen inchallahu si allah muyi la muhtadun komin fewira ɓe ɗaɓɓugol ngel nagge. Gaala annabi Musa maki innahu no allah yaqulo daali innaha no ngen bagara tun ko nagge la zalulum wona eltirange gol tuthirul arda nge no irta leydi wala tasqil harsa nge yarnata kadi remol musallamatun ko hisinange kala ayi laashiyata fiha waadere wo kadi ala e ma. Ɓay o woliri ni Gaalu ɓenni al'ana joni noon jiita addani men bil haqqi gonga o ɓe jindi noon ɓe ɗaɓɓinage nge fasabahuwa ɓe hirsinge wa ma kaadu ɓe faalano ka yaffaluna waɗugol ɗum. Wa id qataltum jantotuma nde warno ɗon nafsan wonki faddaratum poɗodirɗon fiha e waru ore on walla o allah noon mukhrijum ko feññinayɗo ma kuntum konko latono taktumuna e ɗon suuɗayno. Ɓay noon ɓe hirsinage ngel ɓe taƴi ɗeggal ngal ɓe tappi mawɗo on koyni o jo ɓeni mo hombo waruma o sappi ɓiɗɗo singa makko wonni ko o liiƴi kadi o ma walla mukhrijum ko feññino ma kuntum konko lan on taktumuna e ɗon suuɗayno. Faqulna min wi'ani on idribuhu tappire may ɗon bi ba'diha yoga e tere nagge nge kadhalika ko wanu ni yuhyillahu allah wurnitirta almawta mayɓe ɓe wano wurnitiri oɗo ni wa yurikum o hollay on tu woni ayati ayaje makko ɗen la'allakum bela jon on taqiluna o haqqilay summa gasat refti yoori qulubukum ɓerɗe mon ɗen onon bani israil min ba'di dhalika ɓawa ko janta ɗo fa hiya ɓerɗe mon ɗen kal hijaratini way wakkari ahu ashaddu kaswata matode hiɗe ɓuuri kaaje ɗen yorude fi hon ɗum wa inna minal hijara sabu no yoga e kaaje goo no woodi lama yatafajjaru ɗen ɗe no ɓullito min e muɗum al anharu canɗi wa inna min ha no woodi kadi e kaaje goo lama yashaqqagu ɗen seekotoɗe fa yahruju yalta min e majjal ma u ndiya wa inna min ha no woodi kadi e kaaje lama yahbitu ɗen ɗe no fukko min khashiyatillahi sabu kulol allah wa mallahu joma siporali bi khafinin welsidiɗo amma tamaluna gay koko golla afa tatma'una e on tanƴinoto onon ɓe julɓe an yu'minu lakum nde alyahudankoɓe ɓen gomɗinta on wa gad kana gomɗi laatinoke fariqum fedde go minum e maɓɓe yasma'una hiɓe heɗotono kalamallahi daalol allah ngol ka tawrat summa refti yuharrifunahu ɓe waylangol min mbaadi ma agaɗu ɓawo ɓe famingo wa humara kamɓe yalamuna e ɓe andi ko gonga ɓe wayli wa idha lagul lazina si ɓe fotti e ɓen amanu gomɗinɓe gaaluɓe yeetoɓe amanna menen kadi ɓen gomɗini wa idha khala si weddodi baɗum yoga maɓɓe ila baɗin faade yoga gaaluɓe yeetodira atu haddisunahum ɓe onon on yewta e ɓe julɓe bima fataha llahu alaykum konko allah andini on fi mum ka tawrat li yuhajjukum bi fiyo ɓe wenjiroy on ɗum inda rabbikum kala kara jomi mon ɓe yeetodira ɓenna he taw yeeto julɓe ɓen en yii fi alqur'ana ma fi nelaɗo ka tawrat sina ɗum haray ɓe ɓi preuve ɓe ɓino ɓe diskitira afala taqilun onon on haqqilta allah noon jaabitiɓe ɗo awala ya'lamuna e ɓe anda anna allaha wonde man allah ya'lamu mande ma yusiruna konko ɓe suurata ka ɓerɗe maɓɓe wama yulinuna e konko ɓe feññinta ka kundule maɓɓe wa minhum no woodi e maɓɓe ummiyuna ɓen ɓe windata jangata la ya'lamuna alkitaba ɓen ɗon anda deftere nden illa amaniya sowna yelaji tun waynum ɓe o naali illa yazunnuna sowna e ɓe sikka fa waylum bone wodani lilladina fi ɓen yaktubuna alkitaba windirayɓe tawretare nden bi aydihim juuɗe maɓɓe ɗen ɓe sanza ko ɓe faala sanzude kon summa yaquluna refti ɓe wiya hada ɗum min indillahi kaka allah iwri liyastaru bi fiyo ɓe sottirnum samanan qalilan coggelel pamare fa waylu lahum bone wodaniɓe mimma katabat saabu konko windi ɗum aydihim juuɗe maɓɓe ɗen wa waylu lahum bone wodaniɓe mimma yaksibuna immorde konko ɓe woni faggita wa qaalu alyahudankoɓe ɓen in lan tamassana naaru menen
yiite ngen memata men illa ayyaman shona beru nyalɗi ma'dudatan lintaɗi. Honɗum woni ɗin ɓenni muddatu ibadatil iji aw sab'ata ayyam. ɓenni yeru ko ɓe rewi kon tun gaari ni ma ɗum todena ko balɗe jeeɗɗi tun kamɓe yiite memata ɓe après ɓe yal. Nelaɗo Allah daali qul yeeto ɓe nelaɗo attakhastum ɓe on jogitike indallahi ka Allah ahadan aadi wonde makko balɗe seeɗa ni natton yiite yalto honon e Allah ahodi ɗum falan yukhlifa Allahu Allah le lundota ko ahadahu aadi makko ndi so ahodama. Am taquluna ka on wowlay tun woni alalla e fawn e Allah ma la ta'lamuna konko ganda bala wona ko ɓe wi kon man kasaba kala faggitiɗo sayyi'atan bone wa ahatat bihi huɓindimo khati'atuhu bonnere makko nden fa ulaika ɓen noon ashabu naari woni yimɓe yiite gen hum kamɓe fiha nder ton khalidu ko lutto. Walladina ɓe anon amanu gomni ɓe wamilu salihati ɓe golli farilla ɓe dewtina fiila ulaika ɓe sifaɓe ɗi sifaji moƴƴi ɗo ashabul jannati woni yimɓe aljanna hum kamɓe fiha nder ton khalidun to lutto. Wa id akhadna janto temande men jogitino mithaga ahadi bani israil ɓiɓɓe annabi yaquba ɓe men inni ɓe la ta'buruna wotan rew illa la shona al wa bil walidayni jibinɓe on ɓen ɗiɗo kadi ihsana moƴƴo ɗon e maɓɓe wa zil qurba e jomiraɓe ɓaɗodiral enɗam mo wal yatama e alyatimaɓe men wal masakine miskinɓe men wa qulu linnasi wowla noon kadi yimɓe ɓen husnan ko mo wa aqimu salata ñinnon julde nde watu zakata itton zakka on summa reftita wallaytum huccituɗon illa qalilan sina seeɗaɓe ɗi min kumme moɗon wantumare no muriduna ko on suuri. Wa id akhadna jandotuma nde men jogitino misaga kum aadi mon ndin men inni la tasfikuna wota on rufu dima akum ƴiƴe mon ɗen wala tukhrijuna wota on yaltin anfusakum wonkiji mon ɗin min diyarikum ka galleji mon tumma refti agratum irdi ɗon on jaɓi wantumare ɗon tasaduna hiɗon se tumma antum refti onon haulayi onon ɓe alyahudankoɓe tagtuluna hiɗon wara anfusakum wonkiji mon wa tukhrijuna hiɗon yaltina fariqan fedde min kumme moɗon min diyarihim ka galleji maɓɓe tajaharuna hiɗon wallidira alayhim e dow yaltingolɓe bil ismi onude bakkat walluduwane jaggitugo wa in ya'tukum si ɓen tigi kadi aroyi e moɗon usara hara ko ɓe sattiraɓe tufaduhum sotto wa huwa no fiyake on muharramun ko harmina ɗum alaykum e dow moɗon ikhrajum yaltingol afa tu'minuna yonon on gomɗina bi ba'dil kitabi yoga e deftere nden wa takfuruna yeddon bi ba'di yoga wa ma jaza'un joddi wonali man yaf'alu dhalika on mon huwa ɗum minkum e moɗon illa khizyun sona wirtere fil hayati dunya ka gurnan aduna wa yawmal qiyamati ñande dargal kadi yuradduna ɓe rutte ila ashaddil adhabi ka ɓuri tiiɗude lette wa mallahu joma siforali bi khafinin welsiniɗo amma tamaluna gay ko kon ɗon gol ulaika alladhina ko ɓewni ɓen istarawul hayata dunya suɓi ɓe gurnan aduna lannay ɗan bil akhirati di l'akhira heddotoɗo fala yukaffafu annum ɓe hayfinanmitake al adabu lette ɗen wala hum ɓe nali yunsaruna walloyte wala gada atayna gomɗi men okki Musa annabi Musa alkitaba deftere tawreta nden wa gaffayna men jokkintini kadi min baadi ɓawo makko bir rusuli nulaɓe go wa atayna men okki Isa ibna Maryama gueɗal nene Maryama on albayinati hujjaji feeñuɗi ɗin wa ayyadnahu men sembinirimo kanko Isa bi ruhil qudus ruhu sayna Jibril o afa kullama ja'akum e yotuma kala nde addani o rasulun nulaɗo bima la tahawa konko yiɗali anfusukum wonkiji mon ɗin istakbartum on mawnintinoto wa fariqan fedde go kadhabtum fennomɓe wa fariqan fedde go taktuluna waronɓe wa galu ɓe inni qulubuna ɓerɗe amen ɗen hulfun ko sokki balsi koni gonga on la'anahumullahu Allah huɗiɓe bi kufrihim sabu keferu maɓɓe mum fa qalilan fanɗima yu'minuna koko ɓe gomɗi walamma ja'ahum bayariɓe kitabun deftere min indillahi iwrude ka Allah musaddiqun hinde gongiɗi lima ma'ahum ɗen defte wonde ka maɓɓe wa kanu hari kadi ɓe laati noke min qablu ko adi nelaɗo on nelede e maɓɓe yastaftihuna hiɓe udditorayno alqur'anare nden e nelaɗo alalladina e dow ɓen kafaru yedduɓe falamma ja'ahum ɓaynon ariɓe ma arafu konko ɓe andi fi mum kafaru bihi ɓe yeddi falanatullahi kuddi Allah ndi woni alal kafirin e dow hefer ɓen kon woni ma'ana o ala anduɗo fi alqur'ana ɓuri par ce que ado alqur'ana arde e nelaɗo ɓay hari ɓe yino fi muɗum ka tawrat hari si ɓe nangodiri e ayɓe maɓɓe hara ko piiro ɓe ɓe townayno juuɗe ɗen ɓenna allahumma ansurna bin nabiyil mabusi akhiri zaman allazi najidu na'atahu fi tawrat ɓenna Allah min torike ma wallu men e o gere men gaño sabu o annabajo aroyayɗo ka akhiru zaman on mo men yii fi mum ka tawre kamɓe tigi wolhenoɓi andi ala arɗo anduɗo fi qur'an ɓuuri ɓe ko ɗum woni falamma ja'ahum ɓay noon ari e maɓɓe ma arafu konko ɓe andi fi mum ɗum woni alqur'ana kafaru ɓe falanatullahi kuddi Allah ndi woni alal kafirina dow yedduɓe ɓen bi isama boni nden hunde istaraw binde ɓe sottiri ɗum anfusahum monkiji maɓɓe ɗin an yakfurude tawnoɓe yeddi bima anzalallahu konko Allah tippini bahyan ka gañani an yunazzilallahu fi tun Allah tippini min fadlihi moƴƴere makko nden ala man yashaw e dow on mo faala ko ɓay alqur'ana tippaki e maɓɓe tippori ka saudi e ɓen ɓenni bomɓe wakkila koɗum noon tun wo an yunazzilallahu fi Allah tippini min fadlihi moƴƴere makko nden ala man yashaw e dow on mo faala tippinde min ibadi immorde jeyaɓe makko fa ba'u ɓe ruttodi bi hadamin e tikkere ala hadamin e dow tikkere walil kafirina noɗane efere ɓe
adabu lete muhinu hoynayde. Wa idha qila lahum sibe wiyanama aminu gomdine bima anzalallahu ko ko Allah tippini qalu be enna nu'minu menen meden gomdini bima unzila konko tippina alayna do amen dulle ko tawrat wa yakfuruna be yedda bima wara'u kala ko yutiri bawo tawrat wa wala alqur'ana le ko gonga musaddigan hinde gongini lima ma'hum den defte onde kama kul yeto be ne laado bay be ni ma be gomdin tawrat ko qur'an tu woni be gomdina falima taktuluna awa ko fiyon dum waranayno don anbiya Allah ya annababe Allah be min gablu ko adi in kuntum sawtay on laati ke mu'minay don gomdini tawrat wala qad ja'akum gomdi addani o Musa nabi Musa bil bayinati hujjaji feñude ni tummat takhastumul ijla refti jogiti don gaari ni reweteni min baadi baaw huccitugol makko yaaka fello wantu bare ono jalimuna on tuñi hoore modo wa idha akhadna jannatu man men jogitino mithaqakum aadi mondi wa rafa'na men toni fawqakum sengo do mon attura fello ngo men inni khuzu jette ma ataynakum koko men addani on ka tawrat bi quwwatin e hoore dole wasma'una ne jabo galu benni sami'ina men nani kongongo wa asayna kono men yeddi yamirore wa ushribu hari jillama fi qulubihim ka nder ɓerɗe maɓɓe al ijla giggol ngaari ndi bi kufrihim sabu keferu maɓɓe ngon qul ma kamɓe nelaɗo bi'sa ma boni nden hunde ya'murukum bihi nde no yamira on ɗum imanukum gomɗinal mongal in kuntum si on laadike mu'minina kon gomɗi qul ma kamɓe nula in kanat lakum silatanike on addarul akhiratu aljanna on ka lahara indallahi ka Allah khalisatan ko hertani ɗon onon tum alyahud min duni nasi ko woori yimɓe luttuɓe ɓe fatamannawul mawta awa yele mayde nden in kuntum si on laadike digina gongongo walan yatamannahu be yelata ko mayde den abadan po ma bi magaddamat sab konko arrini aydihim juude mabbe den walla alimum ko adu bi zalimina toñoɓe wala tajidannahum mi wondi a taway ɓe yo nela aharasan nas hiɓe ɓuri yimɓe ɓen fof reeriɗude ala hayatin e dow gurdam wa min alladina hiɓe ɓuri hay ɓen ashraku cirkuɓe yawaddu no yelo ahaduhum goɗɗo mabɓe kamɓe alyahud law yu'ammaru si tawno o wurneteno alfa sanatin duuɓi wulore wa ma huwa wurnede makko noon duuɓi wulore kadi wonaali bi muzahazihihi woɗɗintinay ɗum mo min al adabi lette ɗen an yu'ammara haysi o wurnama duuɓi walla basirun ko sutiɗo bima ya'maluna kala ko ɓeni gollu qul ma kuyonula man kana kala laati adu walli jibrila ko gaño sayna jibril fa innahu aw ko sayna jibril nazzala o tippini alquran ne ala qalbi kadi o ɓernde ma ko fi hon ɗum o aya ɗo tippani sababu nuzul o ɗo ruwiya anna al yahudu ko al yahudankoɓe ɓen qaalu linnabiyi sallallahu alaihi wa sallam ɓe yeetine laaɗo ɓenni enene la innahu laysa nabiyyun min al anbiya'i illa ya'tihi malakum min al malaika ɓenni nelaɓe ɓen fof ala annabajo sina haray mo mari malaikajo arayɗo e makko addana mo information min indi rabbi iwrayɗo ka joomi makko bil risalati wa bil wahyi ko on ɗon addanta mo nelal ngal addana mo wahyi fa man sahibuka ya muhammad hatta nutabi'aka joni am muhammad yeetimen an kadi e nder malaikaɓe ɓen fof ko on boni jatigima addanayɗo ma nelal ngal on say men jokkete gala jibril nelaɗo ene ɓe ko jibril ɓayoyni ɗum qalu zaka allazi yunzilu bil harbi wa bil qital zaka aduwuna ɓenni non ɓenni on ɗon kala saare nde allah faala waylitude ko on o nelata o waylito a cayɗen ɓenni on o welata men ko gaño amen ɗaɓɓu goɗɗo go ɓay ko on ɗon min jokkatama on ɗon o welatama ɓay ɓe woli ɗum ɓe inni ok wa qalat ɓe ɓenni mo law qulta mikail allazi yunzilu bil qatari wa bir rahma tabanaka ɓenni sa innuno men ko mikail o addowo ndiyan senditowo arsikeji ɗin on ɗon meɗen mo wela men min jokkete fa anzala allahu azza wa jalla kon say allah tippini hasil aya o aya ɗo allah daali ɓul ma kamɓe nelaɗo man kana awa kala laati aduwan li jibrila ko gaño sayna jibril fa innahu awa ko sayna jibril nazzalahu tippini alqur'an arnen ala qalbi kay ɗo fondo maɗa bisnillah e ɗum ay allah musaddiqan hinde gongini lima bayna yadayhi ɗen defte wonɗe yeeso mayre wa hudan ko nde peewal wa bushra ko nde welo welo lil mu'minina fi gomnimɓe ɓe man kana kala laatiɗo aduwan lillahi ko gaño allah wa malaikati e malaikaɓe allah ɓen wa rusuli e nulaɓe allah ɓen wa jibril e sayna jibril wa mikala e sayna mikail fa inna allah no allah aduwum o lefta e lil kafirina hefere wala gad anzalna gomɗi men tippini ilayka faade maɗa e annabijo ayatin ayeje bayinatin ɓanguɗe wa ma yakfuru biha yeddata ɗen ayeje illa al fasiquna sona ɓen yaltuɓe ɗoftare awa kullama ahadu e yotuma kala ɓe ahoda ahadan ahadi nabadahu firta e aadini fariqum fedde go minnum ɓe maɓɓe kamɓe al yahud bal sikoni aktharum ko ɓuri ɗude maɓɓe la yuminuna ɓe gomɗina walamma ja'ahum ɓay ariɓe rasulun nulaɗo min indillahi iwruɗo ko allah musaddiqum himo gongiri lima ma'ahum ɗen defte on ɗe ka maɓɓe nabada bugi fariqum fedde go min alladina immorde ɓen utul kitaba okkaɓe defte on ɓe bugi kitaballah e deftere allah ne wara a zuhurihim ka ɓaawo keeci maɓɓe kanawma sikka e kamɓe la ya'lamuno ɓe anda ɗum kaka allah i watta baw ɓe jokkima tatlu shayatinu konko shaytanuji ɗin janggayno ala mulki sulaymana e fewdo laamu annabi suleyman wa ma kafara sulaymanu annabi sulaymana noon yeddiralde mbilayagal walakinna shayatina kono ko shaytanuji ɗin kafaru yeddi yuallimuna nnasa ini jannayno yimɓe ɓen assira mbilayagal
tawrat wa ma unzila konko tippina alal malakaini dow malaikaji ɗin ɗiɗi bi babila ka ainde babila haruta o eno inde haruta o maruta e maruta wa ma yuallimani kono ɓe ɗiɗo noon jannata min ahadin hay goto bila yagal ngal hatta yaqula ha ɓe wiyana on tigi tawo innama nahnu andudeyno menen fitnatun komin jarrabuye fala takfur wota yed fa yata'allamuna yimɓe ɓen no andino min huma immorde maɓɓe kamɓe malaikaɓe men ɗiɗo ma yufarriquna bihi konkoye ɓe sendira sabu muɗum baynal mar'i wa zawjihi hakkude neɗɗo e ɓeygu mum wa ma hum kono ɓe wonali bi darrina bihi ɓe wawi lurrirgol ɗum min ahadin hay goto illa bi isnillahi so wona e dunga e Allah wa yata'allamuna hiɓe andino ma yadurruhum konko lorrataɓe wala yanfa'uhum nafata wala kad alimu gomɗiɓe andi kamɓe bani israil laman istarahu kala suɓiɗo bila yagal ma lahu waray alanamo fil akhirati kal akhara min khalaqin geɓal moƴƴa wala bi isama boninde hunde sharaw bihi nde ɓe sottiri ɗum anfusahum monkiji maɓɓe ɗin law kanu si tawno ɓe latino ya'lamuna e ɓe anday walaw annahum si tawno kamɓe amanu ɓe gomɗinno watta taw ɓe huuli Allah la mathubatun hanno ko joddi min indillahi iwrundi ka Allah khairum ɓuuri moƴƴude law kanu si tawno ɓe latino ya'lamuna e ɓe anday ya ayyuhalladina kono ɓen amanu gomɗim la taqulu wota on wi'an nelaɗo on ra'ina kunno men wa qulu wi'anema unzurna tinu men wasma'u koni nane jaɓon walil kafirina nodanefa ɓen azabu letti alimum musude ma yawad yelota alladina ɓen kafaru yedduɓe min ahlil kitabi immorde ka yimɓe defte walal mushrikina wona sirkoɓe ɓen kadi yeloto an yunazzala nde tippinte alaykum ɓe dow moɗon onon julɓe ɓen min khairin moƴƴere min rabbikum iwrude ka joomi moɗon wallahu Allah noon yahtasu mo hertinana bi rahmati yurmede makko nde man yasha on mo faala hertinande walla walla dhul fadlil azimi ko joom moƴƴere mawnude manan sa si wonko men borti min ayatin immorde aya aw nunsiha ma men yejjintimma aya on naati men adday bi khairin minha ɓurɗo mo moƴƴude aw misliha ma yeru makko ko fiyon ɗum o aya ɗo tippa sababu nuzul o ɗo aya ruwiya anna al yahud qalu ala tajabuna li amri muhammad ko al yahudankoɓe ɓe ɓenni me enen onon on ngalɗali e o inneteɗo muhammad ya'muru ashabahu bi amrin summa yanhahum an ayeyi mo yamira sahabaɓe makko ɓen hunde hande janggo kadi o yaha o haɗa ɓe nden hunde o inna ok acciteta on waɗu o inni joni no wa ya'muruhum bi khilafihi so yamiriɓe goɗɗum hande janggo ara o yamiraɓe ko lundi ɗum ɗon wa yaqulu al yawma qawlan wa yarji'u anhu hadan hande o wowla goɗɗum janggo kadi o yiltito e konko wowluno ɓenni onon on ngalɗali e o muhammadujo fama hadha al qur'an illa kalama muhammad ɓenni nde alqur'anare wonali ay hunde sina haala muhammad ko kanko tigi woni wowlude nde yaquluhu min tilqa'i nafsihi ko kanko woni fefindalgol alqur'ana immorde e wonki makko tigi yunaqidu ba'dahu ba'da alqur'ana on no waɗi contradiction no firtidiri ɗum ɗo no lundi ɗum ɗo fa anzalallahu on say Allah tippini manan sak si wonko men bor min ayatin immorde aya aw nunsiha ma men yejjintimma aya on yo nelaɗo naati men adday bi khairin minha ɓurɗo mo moƴƴude aw misliha yerma maɗum yeru makko alam ta'ala me andali anna allaha no Allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadirum ko wawɗo alam ta'ala me andali anna allaha no Allah lahu ko kanko dani mulku samawati laamu kammuri ɗin wal ardi e leydi ndi wa ma lakum alana min dunillahi ko wori Allah min waliyin giɗo wala nasiri wona ballo am turiduna ka on faala an tasalu nde landoto ɗon rasulakum nelaɗo mon on kama su'ila Musa wano Musa landorano noon min gablu ko adi wa man yatabaddalil kufra kala wattitirɗo keferu ngun bil imani gomɗi nangal fagad dalla gomɗi haray on ɗon majji sawa as-sabili tumbo lawol ngol wadda yelike kasirun ko ɗuuɗi min ahlil kitabi immorde yimɓe defte ɓe law yaruddunakum si tawno ɓe ruttayno on min baadi imanikum ɓawo gomɗinal mongal kuffaran wonton onon kadi heferɓe hasadan ka gañanin min indi anfusin immorde ka wonkiji maɓɓe min baadi mata bayyana lahum ɓawo ɓanganiɓe alhaqqu gonga on fa'afu yaafe wasfahu ɓenne mone on hatta ya'ti allahu ha Allah adda bi amrihi fi yamirore makko nden fi haɓugol ɓe inna allaha no Allah ala kulli shay'in dow kala hunde gadirum ko waw wa aqimu salata ñinde julde nde waatu zakata iddon zakka on wa ma tugaddimu kala ko ardinan ton li anfusikum wonkiji mon ɗin min khairin immorde e moƴƴere tajiduhu on tawoya e baraji mum ɗin indallahi no habbi on ka Allah inna allaha no Allah bima ta'maluna kala ko wonɗon e gollude basirum ko siti wa qalu al yahudankoɓe ɓen inni lan yadkhula al jannata natata al janna illa man kana siona on laatiɗo hudan e dow dina al yahud aw nasara ma e dow dina an nasara qul a tilka ɗum amaniyu hum ko yelaji maɓɓe tunno qul yeeto ɓe nelaɗo ha tuwawa adde burhanakum dalil mon on wondema ko al yahudu e an nasara tun natata aljanna in kuntum so latike sadigina gonguɓe
bala wona ko ɓe wi'i ko man aslama kala jebbilam wajahu yeeso makko ngol lillahi Allah wa huwa hara kanko muusinum ko moƴƴinɗo golle falahu no wodani mo ajruhu joddi makko nin inda rabbi kala kara joomi makko wala khawfun kulol kadi ala alayhim e dow maɓɓe saga ɓe mayata wala hum ɓe naali kadi yazanuna sunotoɓe fi ko ɓe akkirta kon ɓaawa wa qalatil yahud al yahudankoɓe ɓen inni laysatin nasara an nasarankoɓe ɓen laataki ala shayin e dow yay hunde wa qalatin nasara an nasarankoɓe ɓen kadi inni laysatil yahud al yahudankoɓe ɓen laataki ala shayin e dow hay hunde mo kala inni oya jokka fu wa hum kamɓe ɗo noon fof yatluna alkitaba hiɓe jangga defte maɓɓe al yahud no jangude tawrat an nasara no jangude linjil mais mo kala reconnait sa koya kon kadhalika ko wano ni kadi qala allazina wi'irnoɓeya la ya'lamuna ɓen ɓe anda ɓe heferɓe makka kadi misla gawlimi sifa konngudi ɓeɗo ɗi fallahu allah yahkumu o ñawoye baynahu makko e maɓɓe yawmal qiyamati ñande dargal fima kano e konko ɓe laati femuɗum yahtalifuna e ɓe lutodira wa man aslamu ala ɓurɗo toñude mimman mana e ɗi on haɗuɗo masajidallahi misiddaji allah ɗin an yuskara nde jantete fiha nder ton ismuhu inde makko nde wa sa'a o yehi fi harabiha e yirbingol misiddaji ɗin ulaika ɓeɗo ma kana lahum hananaɓe an yadkhuluha nde ɓe natata ton illa khaifina sona hara ko ɓe hulu lahum no wodani ɓe fi duniya ka aduna khizyun wirtere wa lahum no wodani ɓe fi l'akhirati ka l'akhira adabu lette azimum mawnude walillahi ko allah wodani almashriqu funnangue walmahribu e hirnangue fa aynama tu wallu nokku kala ka fewtirɗo fa thamma harayno ɗon wajhullah qibla allah oɗo aya ko hombo tippi fi mum fi man ada a jihatal qibla ko kala faljuɗo jiya qibla on hiɗa juulude ɗa wawi wonde yawde ɗo e nokkure hara anda ɗo ko honto fewtirte juude a yaali kadi ta kanjo mo landoɗa donc ɗa ƴewlirde ɗon ka ɓernde ma nden jonnirma ko ɗum oyni walillahi ko allah jeeyi almashriqu funnangue almahribu e hirnangue fa aynama tuwallu nokku kala ka fewtirɗon fa samma harayno ɗon wajhullahi qibla allah inna allah no allah wasimu ko yaajuɗo moƴƴere alimum anduɗo hombo handi e mayre wa qalu shirkoɓe ɓen wi wa qalu alyahudankoɓe ɓen inni ittakhadha llahu waladan allah no jogiti ɗum ko alyahud e annasara e shirkoɓe ɓen ɓeɗo fo ɗiɗo groupe ji tati kadi alyahudu inni ko usair woni ɓiɗɗo allah annasara inni ko isa shirkoɓe ɓen inni shirkoɓe ɓen inni ko usair alyahud inni ko usair annasara inni ko isa shirkoɓe ɓen inni almalaika ko malaika ɓen ɓenni banatullahi ko ɓiɓɓe allah rew ko gaalu on ɗo ko jam'u taksir ɗo ko fi ɓeɗo fof wa gaaluɓe wi'i kamɓe efe ɓen ittakhadallahu allah no jogiti waradan ɓiɓɓe subhanahu kono senade wodanimo e ɗum balsi koni gonga on lahu ko allah e wodani tagugol e jeyugol ma fi samawati kala kodi ka kammulal arde kalidi kullum kala piiji ɗin lahu wonande mo gani tun ko yankinani ɗum badi'u samawati ko kanko fuɗɗi tagi kammuli ɗin wal arde leydi ndin wa idha kada si o ñaawi amran fiyake fa innama yaqulu lahu andu ko wiyanta fiyake kul lato fa yakunu latorano wa qala alladhina wi ɓen la ya'lamuna ɓen ɓe anda ɓenni lawla yukallimuna llahu hanno allah yeeto men ko anela aw ta'atina ma ɗum an tigi addana men bayina ayatum mu'jiza sifa ko musa libata kon tuggoɓe nundu wonta boddi kadhalika ko waɗi ni qala alladhina wirunoɓe amin kablim adinoɓe ɓe mithla gawlim sifa konguɗi maɓɓe ɗi tashabahat nandi qulubuhum ɓerɗe maɓɓe ɗe kad bayyanna al ayati gom ɗimen ɓanginani ayaje ɗen li gawmin fi ɓe yimɓe yuqinuna yanana inna no menen arsalnaka men nulima yo annabijo bi laqqe hoore gonga bashiran hiɗa weltinira gomɗinɓe ɓen fi natugol aljanna wa naziran hiɗa hulɓinira yedduɓe ɓen fi natugol yiite wala tusalu alanditoytake kadi ñande dargal an ashabil jahimi fi yimɓe yiite ɓe walan tarda anka welatama yiɗatama yo nela alyahudankoɓe ɓe walan nasara wona annasarankoɓe ɓen kadi yiɗete hatta tattabi'a ha jokka millatahum dina maɓɓe ka ɓul ma kamɓe e nelaɗo inna hudallahi no peewal allah ngal huwal huda ko ɗum woni peewal ngal walay ni tabata mi wondi si a jokki a hawa ahum beleɗe maɓɓe ɗen ba'dalladi ɓawo nden hunde jaaka arndema minal ilmi immorde gandal malaka haray alanama minallahi immorde ka allah min waliyin giɗo mono dande wala nasiri wona ba alladina ɓen ataynahumul kitaba ɓe men okki defte yatlunahu haray ɓe jangira tawretare nden haƴƴa tilawati no nde hana jangirede non hara ɓe ɗuytali hay hunde ton ulaika men no yu'minuna bi ɓen gomɗinayi alqur'an wa man yakfur bihi kala yedduɗo alqur'ana fa ulaika ɓen ɗon humul khasirun ko ɓe woni hayruɓe ɓe ya bani israila kono e gueɗal ɓe annabi yaqub udkuru andite yetto ni'mati a nemaji an allati ɗin an amtuɗi mi nemini alaykum e dow moɗon wa annino min faddaltukum mi ɓurnino babiraɓe mon ɓen alal alamina e dow min nder zamanu ma wattaquhu
hule yawman nyalande la tajizinde duncanoyta nafsun wonki an nafsin gay wonki go shay'an hay hunde wala yuqbalu jabetake kadi minna immurni wonki king admu sottari wala tan ko wa nafatake shafa'atu defore wala hum benali yunsaruna walloyte wa idh ibtala ibrahima jandotumande jarri borno annabi ibrahima rabbuhu jomi makko bi kalimatin kongudi yamiroje fa atammahunna o timmini yamiroje de kala Allah darani mo inni no min ja'iluka ko mi wado o malinnasi fi yimbe ben imama nyentintedo ka diina kala annabi ibrahima maki wa min zurriyati wadu kadi ka bibbe kala Allah dali la yanalu hebata ahdi andin azalimina toñaybe wa idh ja'alna albayta jannatumande men waduno suudu kaaba ndum masabatan nokku ruttorde linnasi fi yimbe ben wa amnan e nokku hoolare men inni on wattakhizu jogite min makami ibrahima ka darode annabi ibrahima musalla ka julete wahidna men yamiri ila ibrahima faade annabi ibrahim wa ismaila annabi ismail an tahira labbine bayti yasudu andum littaifina fi wangotobe ben wal akifina ufinotobe ben wa rukai sujude wada be ruku e sujud wa izgala ibrahim jannatumande annabi ibrahima makuno rabbi joma ijal wadu hadha ndi leydi makka baladan leydi aminan hooli warzugu arsiku alahu yimbe mayri on minas samarati noneji dimɗe leɗɗe man amana kala gomɗinɗo minno e mabɓe billahi allah wal yawmil akhir nyalade sakkitina de dala allah dali wa man kafara mi arsika yay on yi fo matti mi dakmitamo qalilan seeɗa summa refti adtarruhu mi bijo yamo ila adhabin nari faade lette yite wa bi'sal masiru boni jaajorde ɓaykoyi wa idh yarfo ibrahimu jannatumande annabi ibrahima ɓantayno alqawaida tugare ɗen min albayti ka suudu kaaba wa ismailu e annabi ismail ɓe inni rabbana joomi amen taqabbal minna jaɓan men e golle amen innaka noon antas samiu ko an woni nanowo torare toriɗo alalimu anduɗo ko miiji ko ɓe inni kadi rabbana joomi amen waji alna waɗumen muslimayni laka jebbilaniɓe ma ɗiɗ wa min zurriyatina waɗa kadi ka ɓiɓɓe amen ummatan mofte muslimatan laka jebbilaniɗe ma wa arina hollumen manasikana dewe hajju amen wa tuba alayna jaɓan men tububuye innaka noon antat tawwabo an woni jaɓo tububuye arrahimu yurmeteɗo tubu ɓe inni kadi rabbana joomi amen wab'as neloy fihim e maɓɓe kamɓe ɓiɓɓe amen ɓe rasulan nelaɗo minhum jeyaɗo e maɓɓe yatlumo no janga alayhim e dow maɓɓe ayatika ayeje maɗen wa yuallimuhumul kitaba o andinaɓe deftere nden wal hikmata e ñeñƴal sariya wa yuzakkihim o laɓɓinaɓe shirque innaka noon antal azizu an woni tedduɗo e laamal hakimu ñeñuɓe wa man yarhabu rerɗata an millati ibrahima gay laawol annabi ibrahima ngol illa man safiya nafsahu sona on ɗaytinɗo hoore mum wala gadi stafaynahu gomɗi men suɓike mo kanko annabi ibrahima fi duniya ka aduna wa innahu no kanko fil akhirati kala akhira kadi lamina salihina ko jeeyaɗo e moƴƴuɓe ɓe id qala lahu jandutuma nde wiyannomo rabbuhu joomi makko aslim jebbilo qala o maki aslamtu mi jebbilanike li rabbil alamina jooma widdere wa wassa biha yamiri fi dina kan ibrahima annabi ibrahima banihi ɓiɓɓe makko ɓe wa yaqubu kadi yamiri ɓiɓɓe mum ɓen dina kan o inni ya baniya ko noon yo ɓiɓɓe inna allaha no allah istafa lakum o suɓanike on addina dina kan fala tamutunna wota o maayu dey illa wa antum sona harawno muslimuna kon jebbili am kuntum ka on laatino suhada a tawanoɓe id hadara tuma nde arno yaquba ka yaquba almawtu mayde nden id kala tuma nde o wiyannoli banihi ɓiɓɓe makko ɓen ma ta'buduna kon ɗum rewoy toon min baadi ɓawa gaalu ɓenni nabudu men rewoyay ilaha ka reweteɗo ma on wa ilaha abayi ka e reweteɗo babiraɓe maɓe ibrahima ɗum ko ibrahima wa ismaila wa isaga ilahan wahida reweteɗo goto wa nahnu menen lahu wonandemo muslimuna ko men jebbilani tilka ɓeɗo ummatun ko jama kad halat gomɗi o feƴƴino laha no wodanimo ma ka sabat konko o faggiti walakum no wodani on onon ɓe fewdiɓe ɗo kadi ma ka sabtum koko faggiti ɗon wala tusaluna on landitoytake ñande darga amma kanu gay koko ɓe aranɓe laatino yamaluna ɓe gollayno wa galu heferɓe ɓen in alyahud ɓe inni kunu laate hudan e dow dina alyahud aw nasara ma e dow dina nasara tatanu ko ɗum feewo ɓul ma kamɓe nelaɗo balsi koni gonga on millata ibrahima min jokka e dina annabi ibrahima kan hanifan ko oñiɗo e dinaji ɗin fof artika islam wa ma kana o latanoki minal mushrikina jeeyaɗo e shirkon qulu wi e onon julɓe ɓe amanna billahi menen min gomɗini allah wa ma unzila e konko tippina ilayna faade amen wa ma unzila e konko tippinano ila ibrahima faade annabi ibrahima wa ismaila e annabi ismaila wa isaga e annabi isaga wa yaquba e annabi yaquba wal asbati e taniraɓe ɓe wa ma utiya e konko okkano musa annabi musa wa isa e annabi isa wa ma utiya e konko okkano annabiyuna annabaɓe ɓe min rabbi min murde ka joomi maɓɓe la nufarriqu menen min sendidirta bayna ahadin hakkude hay goto minum e annabaɓe ɓen min gomɗina woɓɓe min acca woɓɓe wa nahnu menen lahu wonande allah muslimu komin jebbilaniɓe fa in amanu si ɓe gomɗinirno bi misli ma amantum bihi yeru ko ko gomɗinɗon ɗo onon julɓe ɓen fagadita taw gomɗi harayno ɓe feewi wa in tawallaw si ɓe ɗurike fa innama hum anduno kamɓe fi shiqaqin ɓe woni e lurra fa sa yakfikahumullahu allah dandete bone maɓɓe on yo nelaɗo wa wassamiu kanko woni nano konnguɗi maɓɓe ɗin al alimu anduɗo annuyeji maɓɓe
sibhatallahi ngara Allah kan ɗum woni diina Allah kan. wa man asanu ko mo ɓuri laɓede minallahi Allah sibhatan diina wa nahnu menen lahu wonandemo abidun komin maccinɗinantoɓe. qul mako yo nulaɗo atu hajjunana e on wenjay men fillahi fi Allah wa huwa ko kanko le rabbuɗa jeyi men wa rabbukum kanko jeyi on. wala na no wodani men amaluna joddi golle amen wala kum nodani on amalukum joddi golle mon. wa nahnu menen lahu wonandemo kanko Allah mukhlisuna komin laɓɓinanɓe mo dewan. am taquluna ka on wiyay inna ibrahima no annabi ibrahim wa ismaila e annabi ismail wa isaga e annabi isa wa yaquba e annabi yaqub wa lasbata e taniraɓe ɓen kanu ɓeɗo fo laatino huudan e dow dinal yahuda o nasara ama e dow dina nasara. qul ma kamɓe nelaɗo a antum e ko onon alamu ɓuri andude amillahu kako Allah wa man aslamu ala ɓurɗo toñude mimman katama e di on suuɗuɗo shahadatan seede indahu ka makko minallahi iwruɗo ka Allah wa mallahu jomasi korali bi khafilin welsiniɗo amma tamaluna gay kukon ɗon gol. tilka ɓeɗo ummatun ko jama kadi halat gom ɗi o feƴƴino laha no wodanimo ma kasabat konko faggiti e golle wala kum onon kadi no wodanimo ma kasabtum konko faggiti ɗon e golle wala tusaluna on landi toytake ñande dargal amma kanu gay ko ɓe laatino yamaluna ɓe gollal.